Go easy. Kita lagi di mana-mana. Pantai Lagundi Sorake, guys. Cekidot. Ayo. Di mana diadakan acara, Bang? Apa kakek-kakek? Pegang dulu, Kak. Ini. Tenang. Jangan apa ya? Tunggu dulu. Kita nggak cukup kakek. Jangan, Kak. Sebaik, jangan. Belajar mereka. Mabagang jacket oh. Mana orang mama? Rame-rame orang tua. Beda-beda rambut orang tua. Beda-beda rambut orang tua. Oke, untuk semua penonton yang hadir di Pantai Sorake, peserta warna merah adalah peserta dari Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan dan support untuk Ole Anwar. Wow, sangat baik sekali. Ole Anwar akan berhadapan dengan peserta dari Swedia, Kian Martin. Mudah-mudahan atlet Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya. Senang. Yes. Pegang dulu, Ma. Kailangan mo dyan suri na kumano mo yan. Lagur alaw na to ba? Alam may sa kipono ko mo so. Kailangan. Ay ba ba hati na ko bermacerat. Isur to na.
Kalau dua aku sama yang kalian. Oh, dia. Wow, wow, wow. Two surfers opening high score of a 7.83 and a 8.50. Second wave from red and blue. A really nice strong two maneuver, but unable to finish it. We'll see what's the score. Is it going to change situation or is it going to be the same? 13 minutes and 40 seconds to go. 35 seconds to go. This is quarterfinal heat 3. We have quarterfinal heat 4, Oscar Berry and Jordy Marie. Jordy Marie is our current reigning champion of the NIAS Pro. Okay, last of red, a 373. Last of blue, 317. Situation, blue first, second red. Red, you're looking for 385. 385. Okay, sekali lagi, mana dukungannya untuk merah atlet Indonesia? Ayo kita support, beri tepuk tangan, come on, ayo! Welcome to Nias. Dadah. Itu dia. Wow. Randy ya lo. Kian, Martin, and Oni Anwar are the queen. Are they queen? No, Prince of Canggu. They've been surfing a lot at Sandbar. Well, so Kian Martin is still in the first position with an 8.5 and a 317. With time call, 11 minutes to go. Red, you have a 783 and a 373. You're looking for a 385. So we're not only crowning the NIAS Pro, we're also crowning the champion of Canggu. Who's gonna take the Canggu champion between these two boys?
We have 9 minutes to go. 9 minutes to go. Jual mana kena mata dah ini lah. Saya dah sampai sini ya mas. Kau yang kedua. Kaya ay, tapi mak kan mati ako. Oh ya, mau makan lo dulu. Kalau dia selesai. Magere. Ya ini. Magere. Oh ya, no me mai. Anwar, soy Anwar. No. Jen. Jen. Ay. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pengunjung Pantai Sorake. Marilah sama-sama kita menyaksikan pertandingan perempat final di mana saat ini bertanding atlet dari Indonesia, Oni Anwar, dan berhadapan dengan atlet dari Swedia, Kian Martin. Waktu 6 menit 30 detik lagi. Last on blue a 6.00. Red, you're looking for a 668 now, 668. Suasana Pantai Sorake sekarang lagi terik matahari guys, sangat mendukung sekali, dan pengunjung pada Pantai Sorake semakin banyak guys. Tetap saksikan terus guys. Ini event Nias Pro tahun 2022 tanggal 26 Juni 2022. Ini ombaknya. Sini aja. Oi. Five minutes to go, 5 minutes to go. Fire team is red.
call. 4 minutes to go. 4 minutes to go. Okay, Red, you're still looking for 668. You're still looking for 668. Time call, 4 minutes to go. Priority is Red. Time call 2:45. Two minutes to go. Are we looking at a photo finish on this one? We still have 1 minute and 50 seconds to go. One minute and 20 seconds to go. Forty-five seconds to go. Pakai kacamata mo bang? Hah? Pakai kacamata mo. Ay. 30 seconds to go. Twenty seconds to go. Counting down. And the new Prince of Canggu, Kian Martin. Okay, counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, mari kita beri tepuk tangan untuk peserta dari Indonesia, One Anwar. Tidak berhasil maju ke babak semifinal, tapi kita tetap apresiasi atas segala usaha pengorbanan dari One Anwar, peserta dari Indonesia. Dan tentunya selamat kepada Kian Martin dari Republik Swedia.
Oke, langsung pandangan ke air, red up and riding. This is Oscar Berry from Australia, opening ride. Wow, super strong. Yes. Oh. At the back we have Jody Marie, our reigning champion of the NIAS Pro. Nice, very strong from Jody Marie. Oke, mari kita beri semangat sekali lagi kepada Ode Anwar. Tidak berhasil masuk ke babak berikutnya, tapi tetap semangat. Jangan kasih ada yang setengah aja. Ada balon gas. Ada mati balon gas. Itu mana balon gas? Itu masih hit. Ya, nah, Panggilan-panggilan kepada Maria Joy, tolong naik ke Judge Tower. Terima kasih. Panggilan kepada Maria Joy ditunggu di Judge Tower. Terima kasih. Okay, situation update. We have blue with a 7.5, your opening right. Red, your opening right is a 3.67. 22 minutes to go.
After this, we're gonna continue into semi-final women's division. Red Paige Arab, blue Kobe Enright. So please check in and stand by. Mana? Ada lomba anak-anak. Okay, blue open riding again. This is Jordi Marie.